Joe Abladiabi, me banye omanye. Che ofele drumona. Afiete. Afi esa ebanena wo ekon. Me hamo fi hamo afi o afi. Afi he mi ni wo botene. Panfe pan. Ni wo bla. Yo was about nyomo. Bani eba hwe wo he. Ni kunim yele ni yo mi ni efe wo gbe fan no. Nyomo drona. Wate waye afile ye me she na. Ni woku wo se. Wo ba ekon. Ke wo ba he sen de ken. Wake a ye nkomo adwen. O machine no pe wo ye nkomo ye. Bia no wo jon ye. Wo na ekomen. Mo ke holo wo kutukua me ke wo habia na. Ne le ake ni o ba he sen ne. O ke mba ye be ye. Bo moden ake o ba share o ha onyemiko. Ni onyemiko mu a share aha onyemiko. Keji oyebiko ye jeme. Alo ye nyemiko e tele eta o masei. Bo na afi ne no ni wo ba jenhie. E nice ni ehe abase na mo ahale. Ni kenye yu one antibake me ngabo mi abo afi o afi. Benene osu TV otahin momo. Agbeno ke mi ye be ye Facebook. Aunt Mary ye la mamfe formally. I force media. Okay mi ye be ni oshimi biko. Ni wajenshi ne wasa wajenshi. Menga I force multimedia bi fe. Agbeno ke eyesight bi fe. Ye fenge ke mi yo be ye o machine no. The machine no jempe wo yonkomo ye ejen wo tron ye jo mene effect of ele dromo wo bato wo gbejian no to jogba ke ha boni wo tele nyese afile ne wo bote afie na emle wo ba kwa ni bi komen ni te no nyese afile ni eye ebu awo afi he ni wo botemi ne wo ba kwa wo gbe boni wo ba ya le wo ha ni tutomo bibi ko me ni ba wo gbe ya no wo ju fe wo gbe ya no ni ka wo jimi ye be won ya e ke no fia no efefe fel ke ejegba ke esanyomo hin ke bon esa ohin ni wo gbo ni wo ka ba ye be ye esesi omo esesi mo ne ita sen mi ni ma ye be ne gbeji ni bi ja afrotu ni wo nyemi ni wo kele ba ye be egbeji yo gameka bladia bi be kenya na me bi ngbe ni nchata kenya awo ke wo pe ji Samuel Hammond shin social media no kok ba okay ohini odisika allo okay MC odisika be mi no ji money tabie ne wo kaji na me gbeke ne yabanyo chame ohini odisika allo banyo chame MC odisika yo ohini odisika MC1 ofane mi body manye manye juna blawo me habo afi ho afi ya ne bani na wo sa afi bene wo ba sa wo tashin bi ne ka mi she ko wo ke gadangbe bi ke man bi fen awie koni amena no ko na me kondo ko ye sanigba no wo papa gbangbe na mi edake no bi no wo wi ofen fe ye chichi chomo ni efe ko na adwe na ayi nkomo ne e wawo no nya wo ketutu wo na ji wo mu fe mo ni bo wo to wo halele wo afi wo afi jo wa ha mo fe mo ni bo to ele ke wo yo be ye o machine no alo ye ayi nkomo adwe no afi o afi jo iche nyese afile ehu ete ye wo gbejian no to mi yen wo ke libi ko me wo yen ake wo ba bo e modern ake wo ba afi wonye wo fe ekome wonye wo fe ekome no wote wa fe eye ebu awo ekome no wote wo ya fe nwe eye ebu awo ewo mene no wo ba je afi he na eshisin ni je wo 2026 na eshisin ye ayen komo adwen no mesumo ake wo gbasande ni ko ni bi ni sa ake wo fe wo gbe ni saka wo jade bo na fe afine ni wo botemi ehi ehawo no wo is e wo ma people ake
ke wo kwenye se afiye me ni poten ya bo gbe fan ete no ehabo ni eye ebuabo yo nyami be hani ma chopla mane no kenga nyanyu me fe ke melile mi fe yo no ni ye bua me lo ni ye ya gbe no pape ha mi ele kenke ma che una ko ma wi mata because it should be kume kel woke wo ba bona ni me tuye enyo ke wa chon gbe de jano and sometimes who say wo kwemme ni wo ka me ba hya jugba wo ha because obanyo ke mo ko atashi no kla agba sande gba no kla ba agba eya ne ba really boni odriele eya mami bet ya his spices can be be ka ba pa sande e beti be ke boita manja no be hombo sajien lepi she what I want to insist on is this particular one. How we talk to people but no can be bass and so what na men who track one na the men okay can me no can be bass and moko ya ne okalen basande okalen ya okalen ba shi jomo ke yinto ne ye ha bo leader anokwale obanyo bo nye jomo kwakpo ha le shi ye se mi be e ho bo ha nyanyu me no ka ku fe ke okay hanma bo scenario ko ngba sane no ni happen shi minta on magie sane e shi fio wo fe wole social media na actually TikTok ne yeah I am an influencer, I'm a content creator on TikTok on your TikTok why beni waje after she last year I've been on TikTok for over 4 years ne if we could down yeah life no manya ma atamuko life no ma confone ke ma atamuko life no ma muting he ketria was matari ma muting we there she it got to a time temoko life no imami her excellency priceless mami God bless you wherever you are ete enyanyoko life no din teje me woni teje me amen yes agin wo fe won fi won gba sani no ken wo be no ken mo mi ni ike mo aka o me ba person o person ba sro a kana on pick you ni mo pick me ni nkete we wo ni te we I got to meet a couple of people on the app. That is when I started talking on the application. Kejina kan kwa me I wouldn't have spoken. Well, time went by. Beni boy socializing. I got to meet a whole lot of new people. Many kegbasandi ke many ni na fin. We were cool. We were going. Bikombe. Moko ya ape no no yo wo be what basa de bile kumbe water a plan no a life no de bia ke what is one thing ni if you could go back in time in 5 years obanyo fi what can you go back in time to do and get like oh me this and that is what if I could go back in time 5 years ago I would want to do ni we na kan no ka ofo ke fi ngolo ke na me e ke na ka particular statement here you here for she min kola normal like o mena be moko ni mini nkelegba asande ina de henyo mami he gbomo de bale na kan gbikombe what platform no ni mi hu nkedo ko ye for mistake ni mi feji ihe gbomo kemi gbasande de kemi ka o mena she is emotional ko o kle awie do awie jugba pe no e ba fo mi ane no nkela ga madam e mami be kebin che be ka ni ba ka ebu ko ni mini o afo because I know you are emotional. Nakai real money real. I was like, you are even emotional in my big brother's DM. Nakai real money real pay. No ne care e tao ena no pote ni money pote ni care. Mini care like oh no ne care na moko di kami gbasandi. Inya ni magbenda ni mini. Makebo no ni pote ni mo kami gba. nye magbele na Nakai makebo. Wani kele nakai e hani sane chon wie mo. Wie mo ni je wie mo wie mo chon wie mo. To the extent that it just said, "They mommy her excellency priceless." Like, mommy, Odisika be kawo live stream. This is say, I was in a guy's DM crying over love. Tio, asaba me be kind no. We want to be more general. Keji body can be with the. Ete they can be attached yake. I said she was in the guy's DM crying over love. Yeah, Benny meaning care. You were emotional in my big brother's DM. What I get, these are two different statements altogether. These are two different statements altogether. She let a cost in a different frame. Well, honey, over 4 to 5 people that I knew was very close to her. We got issues. Because one thing, TikTok and what you're on, Keji Moko, your life, no.
many you're outside in Kwebwe, onyo na dake, ekule made 3 kobo. Could you believe she went as far as telling my godmother Her Excellency Priceless made 300 in Kwele? Meaning making a statement here. What me mean biake? How come Bo Nake made 300? My statement here that wasn't the exact statement. What can I be less? I was like, me talk on TikTok again. I'm a fool. Excuse my word, excuse my language. I won't talk on social media again. Just to even say, okay, I am going there. Because of that, I deleted the app for over 4 months. I just reinstated it this Christmas. I deleted for over 4 months. So to me, I can say that is something I have learned something from. Also, when it comes to Christianity as a whole, we have to know how to, what can be by his share. But you could take advantage of Shemo Huniano. Yes, no you could take advantage. No, the main reason why I need small might dive into that issue is because the issue is still hanging. Yes, well, it is something I have learnt. Okay, this coming year, I'm a different person altogether. Amen. Okay. You don't know you'll be okay. You dream of me. Macake. Yes, I know about me, but oh, you mommy, or you say, I feel me. Ye a bois bo. We want a chondo conclon. Nakine. Bonibo, you more, ha. A cashishino air bar a hamon. A one more booty. 2026 me keji oke bokoba jui alo oke bokoba agbasane megbeno ba chon ejake ina ko dan ko ehumo gba megbeno ba chon ni oke mo agbasane ye 2026 na me bona fe nino ni banyese afile eko akabadon yo yami to mo boni engineer ni wie social media no onye na ona. One thing G ka okamuko wie be no ni min ka se page inka muko ya wie from more moko first statement how ma use na don quarter NDA statement ne eke moko ni fi social media na klaka go sande you go skok la go sande e ba fit mo be e ba ba hombo or one thing ni min fi be energy I will separate my social media friends from my legitimate friends and be na mo fi ake kan ke moko ngba sande I'll record you. That's your 70. What's the percentage? Nakain. Yeah, man, my record fine. Okay. She J mo femo keke, my record. Okay. Come on. You will be no more higher from Odum for Kumfu. Or no ask you Odum wo ko which you know say. Hey. Me nakain. Me pi nakain. Me pi naka o mineke this year name. I know people I talk to. I can tell you the honest truth, okay, even my main WhatsApp, I hardly even go on WhatsApp these days. I'll rather focus on myself, do something tangible with myself, than waste time and then come and talk to someone. Going at the end of the day, overfit me. That be. Okay, we know we are not Nyanyoko. Less than a jake. Keji afile banagbe. Ni tamo nyese 2025 ne leba na gbe 31st ni jinye jiochi leba na gbe ke la kan bi le 31st je na mo ke je tell na ba twa 12 mo fia money ele na mes fin ni UFO no e bad late mo fia amo ke mo ko twale na ni e ba store e mama moko ni efe neke ani eke mo sande gba alo eke mo shramo ehilo no neke e personal reasons no he wo ni eke mi e delete mo phone number ile moko hu de fe no ko no ka dan o safo ko fe ku na kan so mo members ni abeba so mo eche over 6 months e delete mo phone number bi o ya ka mi no we delete because ekule body le na e aka we kule menenkele hishiye shi papa mi mo hu nye de ekule o na sorry na you say it's so mo efe neken no so for say the crowd you say me neken or if I'm to be him I will start even deleting some people's contacts because I don't see their worth o anu kwale ma delete me kuma number si phone no because nka fe no ko
no you na kind she olake won kwe ake no ni te no nyese afine la kind no ko akaba e wo ken na kind no ko osimo ne kaba ja o delete ma contact ye o phone no dan la kind no ko ba allo o ba nyochi oye oh one thing about me, I can ghost you for weeks. When I want to talk to you, I'll come back and talk to you. That's me. Me, but let me do me the man ghostable for weeks. Then when I decide to talk to you, I'll come back and text you. Oh, come back because be an honor. What fan? What bar? You, especially the youth of today. I'm a youth. I'm a drama. I'm happy. 90% will call you when they need something from you. Oh, it's a fact. And I'm sure you might even testify to whatever I'm talking about right now. When they need something from you, and I can't be me, I'm like, oh, I see machine here. I can't be me. Or I mean, I can't to what or you are delete more number. To me, I can decide, okay, fine. My delete a machine number. My machine, hello, I can decide, oh, hello, how are you doing? I'm fine. Sunday kuku agbena jeme call track okay Sunday kuku buying here ni mi so nka bag buy Sunday ka bag ka mi sumo ho make back if you busy I'll get back to you later call no chindo do smoke and bag but Sunday don bo case ni o wanyo your here that is it. Better to end some conversations are very easy. It depends on how Pokemon shnamo yo ha. Okay. To me manya ka bunga Sunday men hello how are you doing? You try to give someone attention but more of it mo lay we he beni lay tree sumo ka baba we me you know about different person altogether tragedy me. It is possible because stay baba like ekole bonino tashine my phone hi ni how are you doing when man big Sunday but what me expecting no about texting me you don't text me. All these ways are simple ways to cut off communication to me. All these ways are very very simple ways to cut off communication. Or to me that's how I'll cut off my communications. Okay. What way ye mokeshra momle bona boni wake mobash na aha nyesafile waka weku me alo wonyemi me kake woku wake mekomishna ye woku mi mekomeko wa yele jogba mekome huwe nibi komeni amefe keshiwo egba wona wakwe jeme ake ni woba 2026 ne te wo ba fe ten ni nekende bi ne ni amefe ameshi wonde gba wona amba na mele akeno na amefe ne gba wona ni wono ni wo fe ni amegbe egba me na te wo ba fe ten ni lekende bi ne fe wo ba nyo wojaje yo to wono wie that was last year after 2025 even with families cry a whole lot of things happened because shishi no mo be pi o na shishi no mo ba e ba nya awie sa na bi open no bro ba le hie be e chela meneke good. I didn't can here for example last year or losing cousin komiko ni afi yala be na afi yala mi woku sajin pi teshin oh nlakabo woku mi sajin pi teshin bi be ne kan sajin fe teshin Sunday what fan what one more train shin ni what tashin work egba Sunday one work what egba Sunday no one yen what to ni bi ni mini afi ni bi fe hejo. Well, to me this year I called some of them and it was like no Sunny wolenche mini one more train shin what train what bang more train shin kaboku tombuwe hanene like oh otonno Nekofi. We need to admit to the fact that but some people do not own up to their mistakes. There are people like that. They do not own up to their mistakes. That jeda ka hionshin. Because kaje onukwa kegbe kenshin. Ni onukwa ka ogbe ka no dey fear hin. Ni gbe kenye ka onukwa ke no dey fear le hu eja. Da na tutu mo baba yeshin. Da na be baba yeshin. Well, 2026, we are looking forward. Okay, everyone, including the children, grandchildren, great-great-grandchildren, and everybody, will sit down, settle every issue amicably. Okay. Yes. Like you, what color akeshi? Boji onukpa yeshiya. Iwo ni ofe onukpa yeshiya. Beke bi efe ni okay yo shiya. Koka me wie. Ame botwe. Be no ke neken. Ame ke neken. Iwo anukwale be na file ba na gbe ye ofo yi ake
afine ke abote blo nya me ba libi ko me ke be ye shigbe no na me ke bo chon ewo ni be ye she oji odwomo ye no bia ne no ba 2026 mi leke gbe no na nya me ke bo chon na ewo fe na kan libi ne te oba fe le on aten bo na fe afine mi no wa ni o chon gbe konkron no ni oke ya me afile yo what mo bono wie dan wieboko yo nukwa wiemoku ndake wiemoke chomo jiboni mini akechosi ogbeken and in most houses say ona akegbeka bi ruo acho me kuma tashi na kame ruo kame wie ambe botwe wo many kok ocham no kabe tashi no kamba agba sene na ba bubutwe kama me ba bubutwe na kame ni bobutwe no ba kwe no mi no ko ba fe no ko ha mi afle mi no o kadi me na me na ke ni incha ta lo nya wo fe na ha me na de fe ku ha mi na kan be mini ambe ba na ke wo sana me mini ambe chake wo na kan be mi they will also change and then become good children. Well, after 2026 say won kwa ke wo do kwa fence ani kwa bi when you watch am fe wo tashin no matter what ake be njiu no monjiu angme sanjie ni te no all in 2025 fe ni fe aya koni akwa 2026 koni wanya wa fe ni bi akpa ni bi aja na kan yo nwokwe bonafe ni bi aja yo wanya sande gba mi no ni wanya me no drive ba sheshi the only Daniel in Omashi TV ni dane kemba sheshi pe eke ayen komo adwen Omashi no no kele yon komo ye bi ene no kele jon ewo oblan ya bi nyeme ke cheme ablade ya bi ni ko wo ye Omashi mi benmene wasane no no gba wo ke ayen komo adwen ne bi kuma ni te no nyese afile na ye ebu awo afine ni wo ba mi megbe no wo ba chon ni wo taje le kan wo gba ino wona afi ni wo yimi ne lo fi ano afi omanye ahawo ni kpamfe kpam ni wo gbla e pa hwe wo hin ni bu fe bu ni wo jiyo wo jenu ino ni wo ye ekonu wo no ni wo konchi ano ajowo yo ite mi body manye manye bla yo ba wasane ogba akeshi nyese afile mi libi komete no e aye boa wote amekome je wo me no wotara bi e peshi me kro me ni yose ame na me kome ameke amesusui ameka magbasane ni ambana ngawo kejeje me se bie o machine ke wo hese mpe ni wo bon komo yeli pe ke wo na dwemo eko ke wo wo kotoku ya ameka wo happy ana wo batashi ne won wie pe na fe me ni chomoleke na agba mi ni ameka se ni yemi ni ese afoni ameka chomi ekon ni wo ke oba nke sane ke oba ken ni oba sheshie osani ye ne ye balancing lemlen ye safile me come ye balancing lem ye e ha fe blewo e ha me come chono no polente akpagbala ye no ko bi biohe moko chono eke eshayo lo eshanu hina ye no ko bi biohe e wona wo pa 2026 na mi mpia ke leke mi fufi oni yo jeme alo la kan totomo ni te no nyese afile megbe no bo ba chon ni wo mona be na fe ni gbanla afe gbanla ni sumo afe sumo ni ke agbasani ni eye emu ejake sumo yo ne epa ni amle ye obiamo chomo eko minda bushike o kwelo eke o tu ebu le fen ake ameka bo yo biye o machine ye blanchine le mi sanjin ko o ba blanchine le mi ayemeni abu amena alo ame maker ame meko blanc fen ke o ba blanchine le mi no ni mi le jake ni yo se jake ke o ba blanchine le je bu ko o nga ko beto pe ke ba blanchine le mi ke no mo fe bodro mo no o ye biye ame fata blanchine le ame yemi agbene o nga se bo o se agbene ko nga se o ye o nga nyemi me e mami ke papa ke e wo kumeni kokromeni yo se na to ame in-laws or your brother-in-law or your sister-in-law
ye shabi me ke ke wiye me mo ke shaye me ke shayi me lele fe ame fata eni woku e fio woku ewo ke he ko ye ni onake totomo bajempe ke oya le beni o ba jajo ye be ofteni ni BFT ni abo abe kwa ke ninyon ke lile yone dane ko ko kan ken bo fembo ni ba fe e ko ba te ko yi ni ke lile ame bi o shi no ame hoje no e wo me ni ben eba no e wo ke ngake bu ke no ko bi o ne yo ba ke ye nyamawe no ba ke yo ashi me ni ben ke nyinyon ke lile ye da na me be na me ye je ma ba ene hu ba wo wanje nga wo shishinumo shishinumo understanding ke eba shishinumo be ona ke I don't know we disagree to agree sanien wo ba bo opinion ne mi opinion ne mi njomo chomo ne bo njomo chomo ne ke wo gbe na wo bu afa na imandie no ni oyue ne be wo ko ene ni mi ma ko ene ni wo ke fatai wo jie ne yo nyomi ni wo jie ne ye nomi ni wo ke no ni wo jie mi wo ke mafa ni no ni wo fe wo jie wo mi ni wo ya hin shike abala ke minji no ni yo hia can you find out dabi boji yo mini atoshka ke ba wo can you find out ni you no ke shi mini ko hia ko be hia mini to be jano to ingba ni shishinu ba ye ko ona esadi shishinu ba ye ko ni ko ni bla afek bla ni me ba kwa no moko be no otashie moko ote moko osofo bishop allo apostle ko be ne ba ke allo e fatalo enako totomodan moni jie eweni no allo etwabia no ne ekewo akekeje me ne gbegbelanshine ke 5 years for allo 2 years for eke enna allo ewu amenako be dan shi ni bi yakome ke wo na self control no yeli no yeli ko na no yeli eke ni fitemo piba wo o mami ona mami e ba hia mi ne ba hia mi last year ni ho e ba hia mi ne ba gbeke bi ajuku ami alo bo mami e ba ne ba hia mi bo nu mami e ba ne ba hia mi gbeke bi ajuku ami ni esani eche onga ne bi lake o alo mugo ni ke be ba ke o wo gagba mi maju ami alo ani ame me fe maju ami e ba ke e wono yo hia mi no fi we hia ke ba shi bi ane gbeke bi ameju ami ke bo nga o ton o ya na eshiba o ha pe ke sande ba bo ba chi be chi ke ba bo ba ke hemu eko e ke e a chosani e wo ke e bale na kan ni nu ele o je ntu no ba nu ake no ko ne ke te no ni bom o ya le be no ba je because amenyo fe amenya bu onyo che mo ko mo fun amenyo fe o mami ko nga onyo che mo ko mo fun onyo adum ko mo se pampin e was no to gbe no onna nile ni onye o ke jaje ne ke sanene ni twenjole aba na hwehwe ano na ayahin e wako ya na kampe be efetumo eketotomo eba blanchilemi efetamo eketotomo eba blanchilemi yo ano hie anyo ye dane mango hie ni osusu le ken wie moye follow ikome ken follow mi wie chemen ken nyamahi nye safile mekome po amebi mekome kamebi fotakomi ameka mebi aka meka bashia teme kome ye poni amebi tetepo amekwe ame nyeme kome ye uni amebi tete amesha chia popo agwo ame
When ya waba no waba 2026 ne leke follow ne alo cheme kenye me ne nibi ni saka me fe ni safile na me fe afi ne ni owa me ngaye wona fi na me fe ni eye boa yo nyeme ne wakase ni wawie ka hye ko wawie weku shinle ni woke me ba hi be na fe no ni ba ni safile afi ne ekaba wako wonande me ate Okay. Wamba waka wonande me shina mo ni waka me shina ni eaye ebua debi fi oko ni bateshi ya waka wonande ma ate ene we ani na nyobo ni kan wote na nyobo eche ko no nya nyope bo tun ya wafa ko na le ne ba pre ni bo wo pu enu ko gba ikonkron oba ke o te ohe o ke pa pe ka lo nte chebele mono ke fi ola ka e na kobopo ka kwa na yin o ya hye ohe afun 2026 ne lekele bi ne te no 2025 e te wo ba fe ten ni wo solve leke problem ne be na fe wo nyanyo me ni ametation ni mefufi wo ka me ten gbe ba kan je wonye wo cha ekon no wo ba no wo cha wona no ball Yo, ni be femi eji shishinumo ketwishito. Yes, eji shishinumo ketwishito cause kaji nani hime alonyanyo me nasande obla yen ne ba bia ne amebetwi ekabo ba no bia ne no lojino ni ha ni min nanyo fe mo fitio shi ekome ye ni min ametwi amenya akabuta ashin aka o anyami no fi ne ngona she many battery and sunny mini come and bomitoe they should know aka sani ba aka clear for na abu aka wiwo sani abana ya flang e ma no na kan kesani ba na abu aka wiwo jeni o achanya nyume na we me bono he talk say nothing after the violence that you are going to cause after it nothing else is going to happen. So the best thing to do is the friends coming down. They both should understand. Okay, money is a fault. They should understand. Okay, ekule noni mi fe ne ehi. Ni kaji shishnumo ya nya ya bata o noni mena shimashi menene fe ne de ehi. That is when there can be peace. Also, when choosing your friends, with the upcoming, you should be careful of the friends we do choose. We should be careful. But in my reaction, ye leken and the man money ton money fe ni le ma ke fe loko. E wa la kan money le ke fe loko te ma fe ten e get closer to enyanyo eni bia ne ke na le ke chi ke na le ke yue. No peji mineke kaji nke buku na sande. Ona ni mi laka mi sande ngo po ni chin yepo e. Inter or third party. Eklo nu pa ko de hin efa. Benke sande afo yin aka o mma lo chata. Sande ni bane. Inya anyo nsume sande. Wo anybody bale egban na. Sina body ma fe ni mini machima benke le makele. Wo masmo do fa no chele. No kela keneken. Ko kela keneken. Be ko kela yu ta bo chami bo enyo watashin be awie sande because ekule sande jia ko menye ba ni ekule bro bo afia ke bo ba approach le ko epe na ko te ko twa onyin bro aka ke o benkele pe e ba ko no ko ke twa onyin ekula ri ba pla bu kura free na kan de wo be pie sande wo hani onupa anya ba sande emi ni onupa won ka be ba sande emi ame hani sande afifan onupa ko we ye de no abola mane ake o mene ashimashine ken fie be e admo one side. Do we have most in one boy say Pierre Cadam and Nasa Namina Marco on pa? Because you call not on your no if you are here. She know I care if I call the mini babu you are back here on the few. I don't go back children on the fee. Do the king especially boys send the Banibiana and a few browsing like a scamming eh. I'm a titi in the Caribbean, they feel like they have money. After all, in your iPhone. Aside iPhone, if you no friendly electricity or you can't control him. No, generally be what she be ane. No penny be what she be ane. Or look by a caddy Sunday bar. I met nya na what be a room of chomo. No pay Benny mini, but I get to enjoy laba. No pay no nike to enjoy paba. Jo, me yamaba. In case some be a jam we say would they come. Okay. Bona, I can weigh any wasa for me, eh? Nibi nyo eti oshi yemini.
ekole so mo no yo me nye anona ne se le wo me efun e wo ke so mo pa so mo bi akọ ame so mo osofu akọ eso mo eda akọ eso mo ene mi sa do wa yu wa na kene eja ke le ma so mo tun e lo yo aja iwo ke so mo o pa iwo ekọ eso mo wan ya wo ba ile keje me won ko eje me no ne ya no ye so mo twen ame yo ite no mi e inke sande e mo yin dan ishi ni nteshi dan maba mi e wonye mi awi akeshi ye na ne mate e saka wona twi shito bona ake twi shito yo ne ndoji kunim yeli e woko na ona twi shito e oba ye kunim dan nke sande ko akeshi twi shito e tofani e wona efe tofa ke akegbubu e helafe ela ni yobu e ibate e woko oye hela no kunime keke oba na hewale keke owe e wonya no na atwi keji wona wotwi ye wo ba ya wo hie yo inte nke mo yen da ni de me ne jo heto ke ha sane bi mo ake weku alu ake ayeshia bi follow ene shia me last year shangban ekwe mokomoko yin ekpo gbe ke bi ye this 2026 leken follow ene mi no ko ame ole ne no ni bamu ni follow ba keshi eshebi ne ekwe ame ibanya bala ke ke shije fe ke bi na fogbe ke ekwele alo ekwele ka sheku le sheku e ni nokuba ni pa beken kwemu e alo eche ame ifun ake je no ko ni eyin ba me lo shesani oyo si ake beni benya ni bi ya hin beni benya ni bi ya hin ni wonyumo po ni hanwe mini po wo fele no you blew ne mini po wo fele inya ni ko kesa ne ke bini Israel saka maka ka mo ne mi ke o no po mi hi bina ke ka ya ke o jenjo mba ne e wo naka nu mo moni bo ade moni bo po ni wo ba jembu te wo kele yin o te le po fe mi bo fe mo ni wo ji fe ekpalawo de ko wa ke wo ko se wo ba ko prodigal son e papa lenche gbe fijamin de ke la ke mbi e lenche ipalegbe neba le hu ele wo mi e wo no ni make wo cheme alo follow ni ameka me bi amenma me bi ai hake amekwe ame alo ameka me beno ko fe mu ameka me fotako mi ame dwenhyenyo na mekwe nuno ake bo femo ni gbeke febo isha mko ni wala ke because of courses like school courses ne wo mko ba ke ebi le bole tuyi e wo be no dey sumo efe mko le te shika ke te school life ne sumo no e live e wa papa wa ke la ke be ke no ko ba live be ya mo ya ni ya drop shi no ni mo yu oja ke shi papa papa no twe che alo monyawo no fe nye afi mi aboti no fia no efe isani wokwe ni no fia no afi ye ni totomo be ni totomo yo akwe na akejale anmejeme e wono ni mayu ake che obi ye fe cho obi ye alo chame no ke mame yin oh afi mi aboti no fia no nya fe mi nke kenye mi no fia no nya fe mi mi no ni fe nye nya onye keke ya mi ni won yin ahyin ake weku kome ni 2026 wonye woke woni bi agbagia no to agmashi ni wokwe ekwele bile po wa bile ake mi ne oni nko fe ne o fe na chobo no na ewo ni efe ni alo egbla esane mi echobu because ekole o ke fe medicine no ke fe lewu e wala ye ni nemi accountancy ni
show look to o bulale gidi ake afi medicine e ko le onna mo ko ni nfe ni ayin so ko obile wale no akele won no e ba gbala mi aka o baba alo nya o no ni e wo mi nto ma fe ne e wo gbo e ha mi chance for 2026 mo fe ma shwa no ni 2026 okay 2026 ma bo chance no ya mi ma fi o fo ba fi o ise ko na mo ko e ba ni wo fe wotashi ni wo wabo no ya yin gbege po mi ba se yi ni bo che ni jo na ko fe ni papa ni gbege no o shile na yin ma mi e chele no ke la tashi no fiano ayemu ni 2026 nyun nyena minche ake weku alo ake weku komi koni 2026 nyena minche ake weku komi eke wote wo yin ni wo teme chokome pe koyo ya ke chokome pe koyo tuwe ekun e wo ko si gbe ken komi ye enang eje na e wo follow e wo ba pa fai kegbe ke jegbe ne hin ye nye chale abeku eleken wa banle aloko ko ne julo banle keke ka abeku e fuale keke wote wo yin si mo ko ke o ba sigbe ken o ba si eje han le bo ba po le ne ya ma ke bo akesin e ba ya e se a se ene ba di e mo kesan ni e ba ba ya keke te ni ayin le e ayin e han le ne kana de me gboyin abo kete si de wotun e ba bo no de wo ma pa bu fai no fiano le fie keke no sa o tele no wole nga ekon eja ke bemli ni okele yuo no mi e etue wo bo no si bia ne ko pan we etue mi e ba nuhe keke woku efe woku yo nche no mi e ka bobote sole mo tun e mi si dani no Mr. Drive ka wo jeje me wo be e he atan e wo na agbe wie mo no yo ye je ma wo wo mpote wo ni tumo he eni wo tun ni ye alo eni wo kase oni ye wo sukun he ekole obaje mba ko no e wo afo gba mi ye sukun obaje mba mi nusulo che na ye afi ne ko kabadon megbe no wo ba chon ni mo sa ni 2026 e la ka ni tumo ni je no da nma kejo e kan bo yo eche no me nke bo wie wo bote wa asafo ya mi noko na afi ebo e wo ka asafo pa so mo o ya don e ko isafo se mo ngme na meta wo no le akeje mo no ja wala nte opele osusuma yiwala here mo e wo leke mene te wo ka me ba wie ten ni 2026 ne amecha ke amegbe e ya ke so mo le je ka acha me ka me sumo na mbaba ka me sumo ameba ya ka me ke so mo awo onyomo mi ni ji owie mo hama wie mo ko ofa ni gba sadeko mi na bie iche wie hifani ofa ni one thing g we all know ake the temple yeah ehona ye hia dan yo wo fe wa akpe yo ejeme mimi we worship God together. Yes. She walk Bomochua is the temple of God. Come on, Sintidia ain't a month for baby. I sorry, Conde. Sintidia. The gam, but why make a gun few Sintidia? You can't won't saying, Cogbeaba. Well, you'll be Sintidia. And until no air so more. Because in the Mepi ni ama domo a whole different religion. Because of things going on in the church. Yeah, upon the born in your sorry bang now within womb. People move from churches to church. By move by fair Peter more soup kebang. Eko mehu je osofo ekos of mami ablabona make so mo be a boy so much one. Eko me je osofo e. Eko je of mami e. Osofo nya case of mami aka no no few eja. So for mommy yake or so for can know if you a job because the like at the end of the day they are we about you mo dane oba so mo yes I could to no na ya dana si wa fi on kan da ya so mo shi beniti china baba o so for baba ke bo ka ka fi na ke e baba ke bo eta belo so for no e chon hi be fi impa fa na ke boy still there so mo baya osofo ekome alo osofo efen osofo ekome yes let me be specific osofo ekome
wo kaje ote de ka ba go ka ba adwaman do no sofo aka do machine circle line me no ba afi Eche why 2026 me na kan 2025 jembani me da ne ke sande ka keshi tamo be no tonye no wie no ke Solomon chune she saw more than jeno di wo gbomochu e di Solomon na kan ni Solomon wo ya tafulache je osofo wo ya alejamo na kan ko ba akwa osofo ani fe mo ni e ko ba ya Simon wokwa papa le Kristo e mo ni wo ke wo nyese e dake Bible ke bemli ni ahere oyiwara ne bodi enche oke gbeye shemo ke he popomo atu oyiwala here mo he ni chumo ne wo kaje wo ke wo ba kwe osofo e be le afu ba meme ama bi wo sande go yo oda ke to bo no wie ne good osofo ji money ndungo kemini ke ha wa kemini e ba chun wo gbe the kaje osofo ndugbe no nyo wie you remember what are you doing because ama wie no ko osofo do ke okay fine obo bu oyiwa hele mo gbe osofo ba bo adwaman sorry to say be ke ba be ke ndie ba fon no yisoli ha bu mi ne ka shu no oh mi ne ka shu no de lo mo no ka shu no oh de lo mo ni be mi ne ka shu no mo ba ha ma nu yin ne da bi mi ne ka shu no because inside di bone no the abaso di be good so then you nail down and then be expecting an unction from someone that is just coming akeni bo wo janyumbo kejo otrimli no janyumbo ye momomika no kwale mi wo nyumbo hani lakan no ni osofo efiyo ekeni namu simo lakan ni ere ba wo no attack your lakan ni e o na keshi osofo ani ni simo kebu ye nyumba bo ne hi bomoni oyin ogbe ni jano ni ohie nyumbo hie pepepe ni ohie biekebie ofe nekeke wo odo ofe klo mena ofe ngani tapita bo hie gbe no pipe ke ka olake obaja nyumbo tanyumbo ni ba wajin wo baja cho me ni oja me no ni osofo efio eke enyumbo tensane le ba bo ekunta bo oleheko okay ewo won kwebo ni wo ba fi ni la kan sajemba ni nwe wo ke asomo wo pa oba kuna wo be no na kan be we need to work on ourselves and then leave the pastor behind wo be ni wo ya asomo 31st mpe won san wo kwa wo because boko nya tashi kede be na boti afi he na mi 1st January na boko me 31st pe dey asomo wo udwane na mi na wo da nyanko you are deceiving yourself because onyo tashi keje 1st January afia ya 31st da kan gbila no na ni mo what if ke actually 58 no gbo no lo be ni se oh that be the obvious truth what if they no dey actually 58 no gbo hey o be kunle ko da eche wo pe bi ene mi ta o wo kwe ake leke osofo na ni eyo leke jemba mi ne mi ne wo ba ni wo fi ni wo ke jije awa osofo e wo ke ji abuale ni leke jemba alo se tamo he ne alo ni fe mo eyo mi ne ni ke wala ero mo ba ne ba ju ehe ke se jame bona fe ni wo se ke yo wa petetremante ke wo fe wo te wa pe ye enunyame everything the Bible let hand wonu shake everything started with prayer yes wo frigi clean wo san wo sole wo han so fo because that ke le bad mo shi da ni sole han bo e le we pa ba ke no ye shin abo ba sole wo han le wo don ni ji clean san wo sole wo han so fo e ko ogbe na so mo onupa ye mi ba che onupa ke wo ne ke ji no wo na ko so fo e fio e ba ime no e ba feel wo ke je e ba feel e ba mini actually that kla wi osofo yakume ya metue e chon be le ba botebie ekume ye ka botebie na ka ichu ani wo be anya kle awie be awolenga be ikpana kan ni bie na kan no ha mini jomo nyo e ba wo fen wo no yes jomo nyo ba mo fen mo e wo be meni ameko akeshi ameshi so mo amepa so mo ekole moko no yo so mo tumi yen en sande ko na ke yebo noko ni osofo fe noko ni asafo no pa ko fe no e woke oke asafo e eke ame mene wakase ni akeshi laka mene me fe je amenu woja no woni je amenu woja wodi enche woko Kristo mo no woja le
no what tale ya momo ke anokwalem bona fe ke pu ke je enunyame ke ba wakacho laje momi bi si mole ke me na fe e ba fe gbeti ni ke ha me ke bo ake Christopher enu wo ya wo ba ya wo na kuche ana ni wo sole wo ha me ake nyumo abamle ni ke wo gbele wo na no wo sole wo wele wo de jiano ke tun se che oklenye mpoma wu opeleje ye ni wo bo ni wo ke awo ata na wo safo na mobo na wasafo no pa na mobo ni o na osafo mobo eja ke bo ke o ba ta osafo ni hell agboe nyen akukecho no nyoma ba momle le ke sigbe mo heri ba ne ke nyombo mo mesikomi ya asafo e ba damo na ne ni bo mo no ko ko so ya o ba na mi je no ba so ba ewo ye kan no kwa amoko si wo kwa Yehowa ni wasafo e adamo she marry no kome wo sofo e hu ni ji wonye wo he enye lo e hu e omu ye bibia they should think about we the individuals because each and everyone has a feeling eche ona enwo ka mo safo e ametumo wo he be man de sign tumo wo no dromo ni akehame ni ebanye fesha mi oni ta shemanya ma fesha ekole mi no ni fi o nkete ana si le no de te ajepo le wo mi no ba fi solemo eja ke ko kwe na you awie no awie lo jogba no awie ke si o sofoko ekole no na di na kanjino keke no we afi pampin e hampo but na fi de ka fi pampin e wo oba ya wora kuche am no wo sole no wo ke nyuma ke si e pamle ni e wo ame but na fi do fi ano afi she yo nchata no mi enke wo ni tumo he ni tu lo eteshi ameji aga ame flegeje ame ke ni tumo na ame chu don e ja ke gbenu ni tu lo cheke ame hie esa kra the one bo here nyam ene wo ame she ni tumo o ya school o kase ni be obi o ya school o je ton lo e o ke teacher fo en shoulder ke hie o te no ahun school nche ajiebo ake ahebo don afo gba me school o ke ma ba ene wo o to a che gang fo e na ke school bi e aba teacher fo e aba na ba no leke sumpa ke jemba ne 2026 me wo bote ye te wo ba ya le ten leke ni ne se ba ko be na fe ne ke tu enjo le aba e ta ke leke mo na ba hwe le ni tumo he ne ke ya ta mo ba yi le ke mo ko no kan se ba ko ba sha e ke ba ye se mi e ke no kon kun e ba ke abowon sande ba gbe ke na hwe le school e ke ya school don ni wo se e na ni tumo papa ko etu ne ya pete ju le ojo fo ya e pe o ka ti man ko ogo ne ke tun baba mo no e ja ke si okwe ni efite okwe na yin pata se mo e ko na le machine bia ne e ba ye bua mi ta o wole ke me na efe nga shikome ko ke oye eku ni nokuba dani ma jine ke ma wone ke ngane new year ni ne koni mintoni nke watu ebule ke okwelo Luke chapter 14 verse 28 ni amekefi am a new year Luke 14 28 Luke 14 28 okay blofo for which of you intending to build a tower seated not down first and counted the cost whether he have sufficient to finish it. Bona, it's all about Luke 14 28. Okay, wabaka de sande papa boni luka male icho nyongma ke edwe kuku nidi nyongma enyo ke pa nyo eke eja ke nyete namoni keji etau mon emale etang shi ni ebuna ekwe dan ake eye ni moni eke agbena lo amen amen wo no fiano ni wo fio isake watashi ni wo join the side effects no nike ni ne ba wo eke benefits se na mo baba ke no nike obaya mani humi isan watashi fe ni wo plan wo to be no mo yo so no touching, no plan, no new new year resolution say. Okay, so no touching,
no plan those things in education in yeah your religion your faith agbene family fe attaching asusu na kan be fe wo mo fia mo attaching de ene ni ha ni ene me no question ni obi na we ba mi na keshi inu chumomi onupa efe no ko ni wosumo no e fi owosumo ni nyanyo me kemi etachi ofen wo yu ake wosumo me gbed no ni wo ba chon ni wo ba yue ni ba hin je kakla je ngo je bolomo je yan hwehwe mu e ja ko nupa ni atashi na ke mo tashi na yuo ni ke ogujue ni ko nyefe nyegbe fanu agbene le hu e sake o la ke mo fia mo ni woketu oni fe mo fia brafo john go temperament fomosu mo fia mo ye e fomosu aye phlegmatic aye melancholy aye sanguine then aye come to fo those nine fe fomosu but fe mo no ba fe mo ko eni fomosu ni yo emi le ehanu mo nkonkon egbe ewo enye control mo ko na we raw wo ke eba mo ko ni ke ejue be ni ejie ha ejue mo ko na ke ejue eba buye mama na ka gbe me fe wo ka mem na shinamo ewo esani ofi onu ko etu omuko yi boneke no yin onyi obu oyi mama mo no okele after ina afa ni ebu ni mama eke o aje ko beke na mi nkwa social media ni na ke mami ko mfo awule alogbege bi ko ma pick up me ni police we ba mo ame ni mami le mfo ake kweku o ba gbe mi e nya binu o ba gbe mami mfo e ko le shia no je mo ni okele taj na atwa ngonwo e je na ka shia je leke e papa ko phone pe na etwa pe aba ajie le ye me no chumo no yo mi ne ha bo da nwa fio mo no kele fio kechekeche leke pa e ba na e ko ne ke echo ba ache di bo ya tashia o ke na agba ya ha bo ko weku ko bi obi innocent children e o ko na agba ya ha me o ka won fe ni e sa won tashi ni wo susu he ni won lebi ni o ba fele afine na bote mi ka hwebo enu chumo alo hwebo no ko eba na hwebo bo mo de no ya no akpafai no ya no ya akpafai ko akpafai ejie no ko yo he beni ntele mi njoni ne ken ni shinle wo bu akekemi na hemi ni ken egbe am twi no ama hebo ka me hebo pu o fe o gbe fan no onu brofo o shawe no ba o ka ta fi opo no ba nye te twi ne ba chebo ba she j violence o fe won hie to enjole mi ni mo ni o ka me tru ni fe o ka man hie to enjole mi mo ko ye ni ya titike ba pan he bo o fe ko no o fe ko kura le enabu yo mo po ba to sane e ba habu na ka gbe me fe o ba le be no ka ma o ke kwa keke me fia mo me na bia na ngale here fe is a teamwork which mo teamwork ni wo fe wo yin ken ni ken alo bo fe bo ni jie o ba ya wo hin ye no chumo mi ni mo ni le ekele echomi ewodun le echomi ewodun ni asuka ne fe ni edun kapitie le echimi kanie ne che ba je lepo kanie de nche ba je lepo ke awie ni oke onunwe kanie ni aso ni oke wo sa atu ehihie lololo no de enche ni e ba tie bopo eja ke aso kane akewo tesishishin se keji aso kanie akema kane chono bona fe ni ekpe ke amefe ni eye epoa ni me aya ameye feneken yo inteme no chole ajonye baba ho de enche ake no wofone ni no wotenye nyeba befe ete wo bebe kra si nyanye 2 seconds pe nyeke wish nyeme afi yo afi wate yo be maha mami
Mommy, Her Excellency Princess, Mommy, official part, or Canada, yeah, in Edmonton, official part. Officer said, I did BR or Shishona, Onyanko Poankasa, I am, Obi Church, Obi BR, all my family, my friends. I can't mention names, Obi BR, Nyanko Ponshamina. Amen. Yo. Unke shida ke afihi ha in fatalo actually Mrs. Augustina Dravi if you know yo mingabu bonelewu min ba no jomu ke hiwale ke panto amoabo ke mbi efe ke weku nsofo naturally osofo bennoy mena nsofo ko ye birthday le a transfer le kete another in actually Pastor Abraham Sifasafo ye birthday mene lewu efe ne yo no afate agbenelewu so mo bi fe o preside here da niji Emmanuel Kwatinke e fatalo fe ke so mo bi fe lewu no ba jonye ke weku efe no afata we ni 2026 no ni mewo onye wako ni wo shira wonye no fe no ayemu o ma shi bi fe lewu no ba jonye fe Yo, wake ayen komo adwen. O ma se no pe ayen komo ye, piene no wo dwon ye. Ene site oklenye mpomo a wo le ba ye epu a wo ka ba hye ne. Iteme, sikome ko iteme danishin. Akenye ke me ye be nke ngamo pele me ha nkolo ife tetere isafombi in district pastor in the pastor Vincent Amuzu ke me denche in presiding elder Michael Asante ke elders fe ke asafombi fe me anye afi o afi nyese afi le no ne wonye wo fe afi ne no wo ba me wo ba afi Gadangbe presbytery Maryville presbytery me ngamo fiamo wo ya meeting no wo ba pe ye district inye pa me denche in papa no Pastor Benoy iche mi salutable mi abo afi o afi mi ngamo fiamo akio keto ofele fe wo dromo mene otibene wo ba sa wo hisen ino na ehwe kwa kanye yegbe ya no nyeke hia kwemo Ashi TV. Ajatwe mme kemenshi.